At Kaselelia maingko sabon matal kautakin ranwat pan chapier o child pan kamaleleti kubura child Kauno gatin kubura kitai. Ngene ukot e kautak yangi en kautak kingen o mele. Child pan chaptanan apat kaul number silu ira ew. Nagod, kaya Kalahngan, and kiamat we saboset we ataki we ataki Batuan Lolo o Iban Batuan William Tantikoros Isansay. Pumaing samat ko so pedi Kalahngan. Mensangkap maraing kapin ramot. Yet ki sapalmar kami prong eupenanan streamline Facebook YouTube live. Pwesen ka ken mi at chungal. Kautak yang kami nan ran kasampalan ramot. Maing samat ko so pedi dapat yopaki. Kami yang katinye yang kich. Kawait kich. Kamarain kin kich kupurami usapol mami Kalahngan en katin apapali kich. En katin sinsilay kitsang kapalen ansoksit. Mepit so mau kabar en coronavirus 19. Maing samat ko so peti. Repil katin kupuray kich niat paneu pana nan sapal mar lolo kasampal. Sarawi memasani samat me kat nandang marami masarawi moemi en paita kuburami en wiawi sampat wajananya kat kito ran watachmal kaukawla kat basang ki tipat tuwate kit mekin napata chorus me wiati pongkit ente kalwang kit me kat yang maukan ain nakit kit sang me suwatkan moemi chemay o wimia o wa ko balate sauce. Amen. Kalahngan ansoksit talban katyang nan abot kaul number ebuki esak ew kaul number ebuki esak ew ira ew oriaw. Kita ni kapeti nanami sarawi sawa saya Wayen kakalaweti amasan Wenena memanama meibanda tangki Kalewayana nalawi Tawasakinya ngeno Ilen kamar pele pelto Kichal korusia Tangan bet melapala Kichal korusia Nena me manama me banta tanki Hallelujah nanalami sawasakinya ngeno Sabal matal iran katamanin ramot pan posang nan rongomaon matu ira laut esak payu ira chukchuk riesak wano insapla riesak isu. Matthew chapter 14, 26 to 27. This is our scripture of reminder to us this morning.
Ipan wata kong kita ni malaman may masani. Din kumpantang ko art kilangata ekat kola pon leo. Reap masapoy kata ko walap o warworki ar masapoy ko inta. Haniman. Asises matangate masani ang Israel. Kumail kaporopor kingay match kumail ter masapay. Yaimet sa pamatrail Iran katraman ong katrail ranwat. Chalpan ansok set tolanan. Ewan so kasampal ong sa pamatrail kapagapen pastor o ipang wali ang trial ti. Nan lawlawat ay pan paki. Trial chorus and katin eupena nan lawlawat. O maing samat kot so pedi Kalahngan. Lelerewan siya may peni kating kasaneti ang kit sa palmar aramaskan. Pwesen ka kineu pa na natungal iraren kapakap te pakpangkan pan kubrami. Ong atungal maur te ong atungal penene te kambagabat kan karusia. May yang yeyas pun sambawat pweren ka kanyang sa palman ki sa palmar Kalahngan. Pweki tuwen rong, tuwen kasanti, tuwen soma o kaparanan sukset, mere kasaya coronavirus COVID-19. Ase milpil patuan po kata nintuwen somawat pan kupramin. Pag kami maingat sa matkot so pwede Kalahngan. Kami ko taman me sapon man ki limpak o chelap sang labinset kan te lal sang nan namakan o pil ilela sang nanlang. Kom katin kat kito ngayon sarawi po yung katin kamawila katokaheti somawin coronavirus COVID-19 may sapalman kiyan success. Maing samat ko so peti Kalahngan. Somawat ede karayang kit sapalmar aramas kanen pil salongala na natungal wait pan kupromi niat paporworking komi niat kin poson me komi me at Kauno court me kin sotikin ka melia kichalla peni ka tin ka wait kin kit sen kin rapakin komi anatungal kapal kan koros maing samat ko so peti Kalahngan nananson pakpakwot semil pil pokatan in lumami iral kan me pil yang rongorong sapol mami te sapol mami kasantian ramot ong kautakwot aral chungalanan kan peni katin mangyan kom katin yeyang Israel kom katin kawait kin Israel sapan mar Kalahngan irakan koros mere patuan sapan man kian sukset me pit somaw te pit songan kapal kan koros mere sapan man ki Israel kan me patro mauni seperti paki komuyen katin yeyang mele Israel an Israel chungal lumum te waira mere sapan man kian sukset Rekatin yang aral talk-talkan. Teson sawas kan may peni katin kasaneti en kakenapali. May ral at patro mauni tewasakan koros may rapat patro yang sukses. Pilyang aki kambagabat riyat kan may pil sote patrong kitnan kalakwat up niya sa palmararanan may pit kay raiti en sa palmaral salata ken pilata. Maing samat ko so peti Kalahngan. Niral kami patronan. Matang pagkiaral chungal kasantikan sa pairal pan kuprom. Seperti paki. Komiyen katin kupura iral, yeyang iral. Kawait kiniral, kasanti maukan paren ka kenyang wewe kita. Tuwan sa palmar Kalahngan no, rempil kak patroto itawan kami. Sa pilmen po katanin moment may pilpatronger token sompay kan the US Armed Forces kan koros. Wasakan koros may repat patroya ang Balian Army, ang Balian Navy, ang Balian Coast Guard, Marines o Air Force maing samat ko Kalahngan. Peni katin mangi ang naman ni Israel. Aral chungal kapalinan sukset may pit kasanti en sampaw te kasanti in Amerika ong sapal mami sari bukate sapal mami aramaskan. Songan kapunot kan songan
Lamalam kan meresapal mantian sukset maing samat kot so pedi kalangan seperti pagi. Kamuin katrin ye yang iral kawasak aral chungol wasan lamalam kamakit aral chungol totok makit kan kaken kamay mga yang iral paren kaken melel sapal manki anso en kaken tiar kami o en pil kak yang pongi kami intuan sapal mar kalangan. Maing samat kot so pedi kalangan temet intuan at chungol pokpokenan sukset na semen pagkatan nila mami. Ira kami sansaler, ira kami pil sorte sansal pagkituan sa palmar kasanti ang kit me esote parang kitan sukses. Sembel pil pagkatan nila mami tuan pokpokot and pil kit kak sair palian government kan koros nan wen Amerika o pil nan wen ponpe de nan FSM koros. Pero en kaken yang sa palman kita sa palmar kasanti en ramot Oren kakin koporoborki, oren kakin sapalman ki poson intuan sapalman masan en kawaitong. Ayamet at tungal pokpokpan kubromi ni marami at kaun o at song kumor Jesus Christ, Mr. Bertie. Amen. Kalangan ang sukset talbantulan ang sapalmatal wasahan kawait en ramot o wasahan kawait wat pankosang nan bukan Samuel kayo ira laut Aisak limau, ira tigitig Aisak isu, imsakla riaisak silu. Bukan Samuel, ira laut Aisak limau, ira tigitig Aisak isu, imsakla riaisak silu. Orala pen ramot, pankosang nan sapul macay teman si, orala masani, baik, mausang mayrang. Baik, mausang mayrang. 1 Samuel chapter 15, verses 17 to 23. Topic is entitled, Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Dahil koros panwatak pa na ni malamal wasan ka watan ramot. Samuel ari patron. Saul, mentama komi wiyaki komi aramas chikachik, ap komi me kaun nen kautakkan en Israel. Kauno katin kay komiti nan marki en Israel, o katin porane komiti, o masani, komien kawala aramas suwet ko amalek. Masani, komien moiyang maunyang Israel, komilaw kamay Israel la koros. Ari tame kareta kom sote peikyang, tame kareta kom noroketa tipsoko, o yakila mekot me uang kupuran kauno. Sol apsapang masani. Ipeikyang kauno, ipatrola nintuan me masani, o apatron to narki akak, o kamela men amalang koros. Anay sompekan me socha kamela si o ko kay maukan mere koleti. Pere wato wasan kan mengia mayroong ang kauno amoy ko. Samuel apatuan. Menya tiya me kauno kun katin kupurki. Repek de kisakis o mayroong. Aripek me mausang mele, mayroong kiyang sip. Kangoti ye mekot suwet o aklapalap ong i. Tuwache tipen ani aripeki ami soy kalan masan ng kauno epikatin soy kumalasang ami na marki. Kalanganin watawatan sa pulmachayl wasan kawaten ramot monay at ay bantolan sa pulmachayl wasan kawetwat. I mean, we ay chungal sa karadan wow kay panipan kupuran sa matal kauno kot. Pagkisabal ma kupuro solap limpak mesan sa lang kuchal ramot kuchal sa pulman ki payamaw kamaur enan success. Pilka bataya ay chungal sa karawat imen wow ki melel tuwen sa pulmachayl eupanan success
Imen we ay chungol kapung toror ong ria child the brother Shirley Tara. Mepil mo itong kichal en kaken totong ki sapal mo Facebook site te YouTube site what pen kaken live streaming tame kauno quote kachin kupur perenki. Kauno quote en kachin kapay ka muita o mi chungal penay. Imen pil we ay chungal kapung toror ong melel at chungal song kawikan da chungal paapakan we are a child count and puinin na papalikan te iral kan mekin ka count sapal matal mo so what me pil may tong ki chair sapal ma tonto tong kan puen ka ken sapal man ki salatak and ka ken a papali tong kao tong kan ten ka ken a papali sapal maral mo so kan ipat patronan mo liki Kalahngan ng Kauno po kian so mau me peni ka chin mo itong kitai in ka kineo ki pana tuon sapal ma kupurat Kalahngan what point ka ken san salong kitai me san saler kan sapon mo wasan ka wet and round wasakset Kaselelia kitai tuen more and nan marki sol me kitai ko school kier na natai wasan ka wet me anso kis mo walk sang Kauno ka chin masan yang Sokop Samuel when patrola o pat kayeti nan marki sol ong sapol mo totokin nan marki ten ka count sapol mo Syrian Israel kan koros. Niyan so may kachin kakawit sapol mo Syrian at chungal kasanti kan e paita at chungal Kalahngan nong nan marki sol o sapol mo Syrian Israel kan enenen mamaw. Lelan siya yome Kauno kachin kupurota me sol sola bekyan. Nintuan tame sansan nan sa matay wasan ka wedan ramot. Mia kasanti yo me kauno kot kachin kasaneti yang sol and patrola o wia sabon matutokin mount when kalueti sabon man kauno kot at melel sabon man kauno serikan Iral imun chijin serin the Iral aramasin amelankan. Tame sansan nintuan Ansome sol patrola o wia atungal puko to token mount o kalueti melen nan marki en amalak o patruanto I amia kisan sapalman kauno court kasanti kay mesansal nan sapal matay wasan ka wait me kauno kachin masanyang nan marki solman into when kawait make at kiyang sokop somewhere and kachin Kamela iralkan koros. Men amalangkan, men laut, ololi, seri, yangaki aralatukan, yangaki man kan koros may iral sapalmanki. Paral inenen kawela, kuburan kauno, me kareta e angyang kita, tuan sapal maral tatongkan. At chungal kasanti, nan marki sol and kameiral la koros. Oni ansa water, kamamala songkan koros. Tame sansan? Nan marki solman in sapal man kauno pot perker what to kasanti what? Asote kapayata songkan koros me kauno kot kachin masani yang in. Tame sansan nintuan anso meral kawait kalawati Israel men amalangkan mia songkay me Israel patroan nagtala te sote paikyang sapal man kauno kot kasanti me pit nan marki en amalak me atanki nan marki akak. Yang akin Israel man en Israel tupso kaselelkan me inenen mawang pain Israel. Israel patuan la wasakis me Israel kasaneti me Israel bamuya Israel kasarawi. The Israel mayroong on kauno pagi tuan Poita de tuen kana meral sapol manki din tuen kosantin kauno. Tame sansalong de salmon kachin sapol mankier purong kauno kachin masanyang. En patrola ren namarki sol o kalila pakre tame kareta esota peikyang sapol makasanti me kachin uyayang nintuan anso me nan marki sol patpato nan
Kilkal. When kaken Kauno pita anso eu merapan meirong tara wia ara tungol meirong ang Kauno. Sokop Samuel rapakita rapakila o patuan tuanger wasaw o wiayangi kalila pa keu te peita keu. Nimtuan na wewe kier ni pagi Kauno kating Kaselelia nger songkan koros. Ni anso me tuang nan markiston. Anan markiston matangat che wali kiti te kiti pa nintuan na ramas karkarap men. Kosomo o Kaselelia ngi songkan koros me epoita. Sotre Kaselelia Samuel tame patuan wiata. O tame kokono poen wiwia. Ni anso Samuel ap patuanong nan marki Saul. Arier likam. Arier likam. Di sansan nan sa mamutay wasan kawit nan ira chikchik isa kuno. Samuel pataki ang nan marki Saul. En utisang tame song en pichiki ipek. Kachin mangier songkan goros be Kauno kachin Kaselelia ngayon. Ari nintuan anso me repat patro wasaw. Samuel ap kalila bakren nan marki Saul. Tame irong likamate ngilen manak. Tame likam irong ngil kay me kasaleta tuwen sapek. Nan marki Solman hap sola me kotrapan patruan ti kasayat. Samuel ap patrola o Kaselelia ngi nintuan sapal man Kauno kasantiyong songan aramas me sapekyang sapal ma masanakan. Tame sansan Kauno kachin mangi songkan koros. Kecil aramas the kecil tontotoken Kauno kan. Kecil sutrikak pen wiwiyaki insen a child sapal man Kauno totok me kosaneti yang kecil. Kecil panutan kapayata ni utan tame Kauno kachin Kaselelia yang kecil. Met me sansan nan totok me nan marki Saul patuan wia kita o wia ki me wia aramas lelakam. Kak akisang Kauno. Tame kachin wia. Sansa long kecil me likam. Soto wia me kotmao. Ekin kari yang kecil nan kapal. Ekin kari yang kecil nan kasong-kasong o nga child kasantien mau soto kren Kauno. Likam soto wia me kotmao. Bagi Kauno kachin Kaselelia yang child. Child kapayata songkan koros. Ital soto kak wiyata te me child mauki ak child wayaksang songan irarkan me kasanti te konong en wiyawi. Tame kayo likam me nan marki Saul wiyata. Patuanong Samuel me kapayata songkan koros ay manokela me Kauno kachin masani en kamomola songkan koros. En kamomola songkan koros me pit aramas laut ololi seri o manakan koros. Sotre apan luwati bagi tuan wasaw tuan aramas ko rawiala aramas suat ko. Kauno sotre ko praray sola ko praray kara tayo men kisang hiraler ponsam pawat. Na marki so kasaneti ang paini na tame kilang may mauki apan batuan kuliti wen ka kan tongki apan mayroong kiyang Christian Kauno apan kuliti luwako wen pain sa palmanki ya tuan maingko so tuwa chachal mauren rambukat megachalkin sotre kapayata ko bran Kauno te makachal pan wiya ko bran Kauno akchal pan pilasa ta megachal mauki okchal pan kotorela megachal mauki kan pasien ka kan tongki euran muri te rana kami pan patoto muri malmani tame nan mariki wotwa wiya Kaselelia tuan aramas kangotiman aramas kangotiman me wewe ki me sapung ay tola wiya bagi mia pain akasanti
Aramas men mekin wiya the sapulman ki tuan kupuran kangoti esotra wiya aramas maumen e kakatre karayang o achungal aramastan te kampakabakan en lotian and kapal tame sansan nan marki sol pagi pena kangoti esongan wiya tali kamong sapulman kauno aramas te sokop Samuel arit Samuel patuana kateyer lekam pai weweki pagi am lekam kan kauno ban kat kisangok am manaman en kakaun ay chungal aramaskan koros. Sapulman kauno kasanti ang kit tron totongkan. Kechailen teba wiya totok metuate nan marki Solman wiya. Kechal teba sapulman ki mauren kangoti. Kechal teba sapulman ki mauren noroke tipso. When noroke tipso wiya totok kap the market kapaleu ong kechal saulang kan. Nianjo mekchaiban sapulman ki noro akchaiban kagacha kisanga ton kauno nanachal wiwiyakan nachal totongkan nanachal lamalamakan. When nianjo mekchaiban noro ke mekkat chal kaker kasaleta mekchal pongyer tipsokukan. Met pit totok the moni. Makchal nok chiwo kila the nok insono kila the nok pongila atray wasan totongkan. Akjaban solar achalan so en kaken kapakat solar achalan so en kaken kaseleta kalangan en kauno solar achalan so en kaken kaseleta kuburan kauno ong sapal mo aramaskan mesansan nan totok me na marki sol akating kaselean kitai maingko wasakset eme motomot wasakset ewiya kasoyo kalanayo me pit sapal man kauno from totok me me peni katin pilata, peni katin kupura, peni katin kasarawiyang, sapol mapukatotok. Eso rasang kachayl, pronto token kauno ran what kan. Kachayl so wiwiat token so. Maingko. Met suwetong kachayl. Makachayl pan. Sapol man ki tuwan kupur, tuwan kasanti, menan marki sol akatin wiyata, pweki pain chungal lamalam. Nintuan tame kichal patpatola le rampukat. Jal mir nan answer yo me. A child president in America pilkosanetier me. Nan America pansapon man kier lockdown ong song toto. Nan lockdown mut ekil kasaleta. Buya ba kay me a child was ang totongkan pil kachiki la a child wasa wan totongkan the close their business pagi sote kanong the sote ka open ta wani pagi kasanti sang a child count kan the child president in United States the President Trump nanan to wachemet songan kapal ke pan parata ran what child sapulman ki masapwek kechal solakak wewe ki tami ba muyawi lakap bali pagi kasanti what Mayor presidential order you me kasaneti me kechal ban sorte to talk nan arain answer yo kechal sorte ka patrola nan wasan momoit kan an answer yo kechal sorte ka kola nan wasan kautang kan nan answer yo kechal sorte ka eupen toto sang aramas ek yatuan nan stowakan pilkasale yang kechal me stowakan pilka net kila mekot aral kaira limiti tamek child kak one mek child kakal maingko talk what kapangata maure aramas pilsola kak sapulman ki assurance niyan so may aramas kin sola kak anki assurance araking sapulman kita kapunot aramas kin kapunot ki tami bang wiyawi lakap tami bang wiyawi ang ay panene tami bang wiyawi ang ay maur rana kami pan patoto yatuan Maingko, kechal ansok set chalmier nan irar en anso yome. Sampau sapan man kier masapwek. Pagita, pagituan korong kasaiban coronavirus 19, the COVID-19. Mekechal mimier pa powe ansok set. Ramot
Israel structure kan, Israel scientist kan, song-songan rapaki, wiapa kan poin kaken apali tuan so mawat. Ya tuan kichal ranwat. Kichal so yang rapaki, dami pa mawang atal so mawat ye masaway. Rail structure kan Kaselelia kichaler me. Zahikin cha arail kasanti te socho me kot mera kak tiara da answer poin kak kachokati de kauti tuan so mawang coronavirus watch. Ral kakan tatongki songan ini kan American tatongki yang common flu. Hap tatok esotepan kamawela koros. Aban soteka kawuti te kamela so mawat. Aban kawaila te kachogedi na lapinan soy. Maingko. Dame ko child anani ansok chet pengkak apapali a child more ansok set. Ye mesansal nan Titus riau irachikichik Esakeu lel Esak riau. Titus riau irachikichik Esak riau. E kasalian kichal me, for the grace of God that brings salvation hath appeared to all men, teaching us that denying the ungodliness and worthless lust, we should live soberly, righteously, and godly in the presence of this world. That's for you and I to learn from today. We need to learn that only through the grace of God that we can see the promise of God. Because without being under the grace of God, we are under the spell of this world. So therefore, we must be godly in our ways so that this world will see who we are. Now, this is a representation of what we do today. Today, we are doing service for the Lord in the name of Jesus Christ in the presence of this world, using godly word and godly attributes to our lives so that people can learn from what we do. So because of that, we are not afraid. In Joshua chapter 1, verse 9, during the time of struggle, God spoke to Joshua and said, "Have I not commanded you? Be strong and be courageous. Be afraid, neither to dismay or be afraid, for the Lord our God is with you wherever you go." Maingko, niyan so me Kauno kachin masan yang Joshua nan ira chikuchikwat e kachin kakelali yatuan ping Kauno kachin masan yang en kumat en roson yang weki sapon makalangan e sutrapan wala sang kecil apan ye yang kecil apan apa li kecil dua kecil ramot dami kecil ko school gisang wasa mi kecil patrosangnya wasa pompe te kecil te wasa kan koros mi kecil kecilnya Kauno kacilino kiyang kecil me eban ye yang kecil apa li kecil sa wasa kecil nan wasa kan koros. At the end of the verse it say, "For the Lord your God is with you wherever you go." Whether you're in America, whether you're in Pompeii, wherever you're at in this world, God's promise is forever. Maingko, nananjo kapal tuwa chanach. Jalu tananane challenge sa palmanki, minimin eupena pan kubrang Kauno ko. Nan Jeremiah 33:3, ekachin kasalian kichay. Answer to a challenge. What shall we do in this time of disarray? What shall we do in this time of uncertainty? The Bible tells us we should call upon the Lord. We should call upon the Lord, for is promising. We should call upon the Lord. Then He will give us everything that we need. But first, you and I, as Christians, we must come together because of this news, this media of uncertainty, this environment of uncertainty that we're in today.
We need to pick up our faith. We need to pick up our belief. Who do we believe in? We believe in Jesus Christ. We believe in the Word of God. And the Word of God is promising. It tells us in this verse saying, call upon me and I will give you everything. That includes things that you don't know. Right now, we don't know whether we are going to find a cure for COVID-19. But we have faith in Jesus Christ that Jesus Christ will give us everything that we need to know, everything that we need in our life. Maingko, yemet sapon child. Masan ka wait, may kauno ka tin kaseneti ang pital. Pag kitalen ka ken tatongi, kwen ka ken ka wait kubura child, nan sapal child, anso to watch and a child kautok. Melel nan streamline, may child pat patrola le anso se. Kalahangan kubura may karusia, may yang patron sapal child kautok and ramot nan Facebook, the YouTube, the wasakan, karus may child, eukipa na. Sapal man kauno masa na anso se. Anso se, traban ka tiyang na port code, sang sapul machal syarikan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Amen. Kalahangan sa pagmachal syarikan. May pilpatranger sa pagmachal kautangan. Nganwat when ka kan kapayata sa pagmankaw no kot kasanti. May peni kachin Kaselelia kichal. Niyan may kachin kapagita sampa onam. Nan kaim sa klana kachin Kaselelia kichal. Kichalen kotorela. Ran sarawi kichalen ka kan kapagita. Kalahangan kuburkan koros yangkit kapayata sa pagmachal pukotok. And kaken kautok te sarawin. Ansok set traban kachang nan kaim sakla na chal kautok ye traban kachang nan call number Asak oy pantatuan ya lolo te kapayan atay kautok nan set. Call number Asak. And watch me sarawin. Nenen God's mesarawi Muertianya Resya Kenya Nenen God's mesarawi Muertianya Amen. 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 Ari, Mac, o kailangan na trial count Jesus Christ. O limpok lapalapin sa trial count na po. O kailangan na trial count Jesus Christ. O kami namin sa palmangan sa rawin. Ang kachin yang kumain. Apali kumain.
sinsigla kumal sammet, opil ko pala to sa utot. Amen. Kalahangan, sabay matral kauta kimsakla. Brother Shelley, if you have anything to say, our service is at its end right now. Thank you very much. Pastor Herbert, Kulo Malalap, thank you very much for that great message. Although it's in Ponben, but I think the meat of the message is said in English. And again, that is a great reminder, and I thank you. Thank you for your obedience. Thank you for your family, Salamat. for serving in this. No pastors, not too many pastors ever served in a pandemic time, and this is a time that all church leaders should lead by example. And I want to thank you for that great reminder that obedience is better than sacrifice. What our obedience is more important. Yes. So praise God and thank you, Pastor Herbert Nibesto, and your family for your obedience in serving God. And may God bless you and may God bless all your viewers and those who have participated. Kulo na malala. Ay, lamalap. Well, this is the end, right, Pastor? Yes. Yes, sir. Well, kulo na malala. Praise God. And, it's always good to acknowledge those who are here. Alistair Doses, thank you for being here. Mercina, thank you. Jenny Lou, L. Shane, thank you. Carol, Navy Sigrah, Ennis, Donna Lisa. I don't know who that is. I think you probably know who Donna Lisa is. And this gentleman here, we don't know who that is. I think that's my brother. And the rest of these people here, thank you for joining us, and may God bless each one of you, including you, taking this floor. Pastor, this is the end of the live stream, and may God bless each one of you. Kulamalap. Kulo, namalalap. Kailangan grosye.